Kat kumki rules ka FIFA pej mano ban nyora ya ka Golden Boot. Baru ngiti ba upliar hi ubay te bun kultam hakani ka FIFA World Cup Tournament uta undai unong job ya ka Golden Boot. Bat hakani ka World Cup Tournament mata usnam arjar ar pundru. Ngiti ba Lionel Messi bat Kylian Mbappe ki daya rengkat haka jingyo kul damar pratali ki kul. Kilong hakamat du ya ka ban nyora ya ka Golden Boot bat ngin sapej. Uno napdeng kini ki ar ban nyora ya gani ke kusnam. Namar kini ki dangdon samar kawe ke jingi lakai ukilan Mbappe ha ke jingi kun Persya bat ka England ha ke jingi kini top 3 ha kani ke tournament bat u Messi pat ha kani ke final jong kani ke World Cup ta usnam arjar ar pundu. Tikan longkum nopal ada kini ki arngut ki klimla ban tepkul ha kini ki jing lakai ki ban sawan jongki bat ki kut tang ha ke jingi rengkat damar pratli gol. Bat mano ban nyora napdeng jongki ya ke Golden Boot. Tikat kum ki rules jong ke FIFA bala dajia baki rang ya lakai ki ya rengkat kul damar kaju. Ka kusnam lene ka Golden Boot kan lej lene on nyora da utu rang ya lakai bayo bun teliki asis. Tesa kawe lada japat baki player ki ya rengkat kul kaju ki ya rengkat ka asis ru kaju. Timano pat uban nyora napdeng jongki. Tila daki noi lakai kidang ya khat ha ka jingyo kul bat jingyo asis on ai ya ka kusnam syau tu unong ya lakai ubay lakai duna tam ki minit ha ka lampung jingi lakai baro kawai. Kat kumba kalong menta u Kylian Mbappe ulio rakul bat lai teliki asis kat ba nakaliang Lionel Messi pat ulio rakul bat sau teliki asis. Tisa komen halaki jong ki jing sngau jong pi mano uban yora ya ka Golden Boot jong menta ka World Cup arjar ar punru.